bab 296 Riyadu Salihin dars 1 tahrim no yewten fi harmugol waslu sha'r tokkugol sukunundum wal washmi e mandingol wal washri e sifugol o ko ni wishri wa wadun tahdidul asnan e wal washri ko dum woni e bisugol wa wadun tahdidul asnan ko fipputugol nyiije den قال الله تعالى لذلك إن يدعون بألا ربد بندونه كهو تعالى إلا إناسا سونا سنموجي وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال ويل أتخذن من جبرت من عبادك نصيبا مفرودا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم والله يمير فلا يبتكن يبسيك آذان الأنعام نكتن مرائن ولا أمرنهم فلا يغيرن يبسانس يبويل خلق الله تقوى لهم نقول لك لا ويل yoga e tago ko Allah waɗan ko foti ka peɗaali foti ka sukundu foti ka ñiiƴe kala ka on tigi wayli e hoore teware haray ko iblis woni ko ɗofti wan asma'a radiyallahu anha yettama e oɗo sonnajo e anna imra'atan no sonnajo sa'alatin nabiyya o landina annabajo alayhi salatu wasallam fa qalat ya rasulullah inna ibnati anduno jiwo an on asabataha heɓimo alhasba ko wiyete kon hasba en yoyay ɗum yeeso fatamarraqa sha'ruha sukunu makko ɗum fof muɗum taƴi wa inni min zawwajtuha mi okkitirimo mi resinimo afa asilu fihi ene miɗo wawi tokkude e ndun sukundu ɗon miɗo wawi mo tokkande fa qala nelaɗo ma kilana allahu lwasila allah huuɗi tokkuɗo wal mawsulata e tokkanaɗo muttafaqun alayh wa fi riwayatin fi llahi alwasilata tokkanaɗo wal mutawassilata e tokkanaɗo tokkuɗo e tokkanaɗo ɗawluha konngol ko wi ɗon wo fatamarraqa sukunu ndun taƴi huwa ɗum birra'i wa ma'ana intashara ndu foppudu sakkitike wa saɗata ndu saami ndu yami ka leydi alwasilata tokkuɗo allati tasilu sha'ra kon tokkuɗo sukundu ndun aw sha'ra gayriha ma tokkanɗo goɗɗo goo sukundu koyna hoore mum bi sha'rin akhara e sukundu goo wal mawsulata tokkanaɗo allati on yusala sha'ruha ko mo sukundu mum tokka wal mutawassilatu on tokkanaɗo allati toujours ko on tasalu landiɗo man yafalu dhalika la ommono huwana muɗum on Aisha ƴettaminen min Aisha radiyallahu anha annaha wa sifa o hadis muttafaqun alayh وعن حميد بن عبد الرحمن أنه كان سمع أنني معاوية رضي الله عنه ونني الشيخ معاوية آم حج هتاند حجه آم حج علي هتاند سيدنا علي حجنه آم حج كهتاند حج ونني كان معاوية هم يوت على المنبر كهور منبر وتناول أهندي قصة من شعر إمر دي ليبل كانت لا تنقل في يد هرسيين ino jungo aynowo fa qala wi ya ahlal madina kono yimɓe madina ayna ulama'ukum honto janguɓe momɓe sami'tu minani annabi annabajo allah sallallahu alaihi wasallam yannahay mo haɗa an mithil hadihi sifa ɗiɗo piiji tokkugol sukundu o ɓuurimo wiya innama halakat banu israil ande ko halki banu israil hina takadaha ko tuma nde ɓe jogitino nisa'ahum sonnaɓe maɓɓe ɓen weli foti rewete ɗum muttafaqun alayh وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة بهدي تقد والمتوصلة تقناد والواشمة إمان والمتوشمة إمان متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله دي الواشمات إمان نوب والمستوشمات إمان تابع walmutanammisati e ɓeɗo waɗoɓe mutanammisa walmutafallijati e ɓe waɗoɓe mutafallija en yoyay firo mum ngol leyɓe firanayi en lil husni wonande ko laba ko almughayirati wayloɓe halqallahi tago allah ngol on sey fa qalat law innani mo imratun sonnajo go fi dalka e nder ɗum fa qala wa malikun ɗum heɓilan la al an mi ala huɗɗe man la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɓen ɓe Allah huɗi wa huwa tawile ɗum fi kitabillahi no ka deftere Allah qala Allah ta'ala la dal ma atakum rasulu kala kono laaɗon addanon fa khuduhu
ومعنى كما نكلا كوادي مفنته متفنلا بفران دين المتفلجة كإن كنت المتفلجات أي المتفلجة كويتي متفلجة هي دون التي كونسوناج تبرد مؤمنو من أسنانها بمردني يمكودن ليتباعد بعضها من بعض في يوغا امجي وندير يوغا دليلا سيدا بمعنى في espace hebo بمعنى ko on bidindiro nyiije mudun den borade boro nyiije mudun den fempita fi yo hakkunde majje yaylu fi yo hebu pilasi hon yaylu kon dalilan seeda watu hastinaha o labina ɗon noon ko ɗum wiyete almutafallijati lil husn bimana ɓen yaylinoɓe ñiiƴe muɗum fi labingol ko ɗum woni mutafallijati lil husn wa huwa alwashru ko ɗum woni washru wan namisa ko wiyete namisa en feƴƴino ɗum dow hiya ɗum kadi allati consonnaji tahudu yetto min sha'ri hajibin immodde sukundu wirnindu sukundu heedindu gayri ha ko hina mayru watu raɓɓifuhu o sancandu liyusira hasanan fiyondu wontu e watu raɓɓiɓuhu kan o sewnandu liyusira fiyondu wontu hasanan ɓurtundu labeede wal mutanammisa allati consonnaji ta'muru yamirɗo man yafalu biha dalika on mono golliranamo ni sukundu makko ndum ɗum ɗo fof yo Allah tabaraka taala dande sansugol peɗali ɗin tokkugol ɗi sansugol sukundu ndum tokkugol ndu ngasugol yeeso ngol waɗugol mande ka ɓandu muɗum waɗugol tamponji tokkugol mbaykoji muɗum ɗin sansugol ɓandu ndun ara on tigi ko ɓalejo wujo nebbe ha wonta danejo ɗiɗo foppu muɗum woni ko naati ɗo ɗiɗo fof ko huɗaɗi yo Allah on newinan en woɗɗitagol e majji enen e ɓiɓɓe meɗen ɓen e sonnaɓe meɗen ɓen e durriya men ha ka hattoy e julɓe moƴƴe ɓeyditiɓɓen yanɓe ɓen e mum yo Allah suutuɓe ittaɓe mum enen ɓe yanal ɓen e mum yo Allah ɓeyden heedindinde amin wallahu a'la wa a'lam.